hariyo aba Itebana John Bosco nubasangwa umurindeke Itebana John Bosco nubaguza imyenda akandi bakwinire ibintu birunje munonga rero kango asokwana ikaho iwo musubiza kwenda kusubora orebe ngo asokwana ika ansongezi kandi ikintu cyose kwanti kiba barabara umukuru Masereka first time nyobo nabanza kureba nkare umusigaza ari yawe atine shonga bonire akana kata kwasa expecting ngo oyinaka ku Sirimu ningasi oyine Akakoko ka Sirimu abo kugira ngo nonyira or smart imirimo yo nugikoraje kandi arimo kutrustinga mununga basawo bajango bonda basawo no batakuhangarana ku Sirimu esaheji kuko kunyira arimo pakwegomba abana bo bushye. Of course icyo cyagamba no manyo umuntu wanonyera na munonga akurugera mukama koko yatuhangire habisiki mbaba barimo abarukunyegomba abo kubantu bande babareba style yindi kunyeramo nabagera atelista ahubwo kubanogera nabariyo wanje so habisiki barimo no chikorota kugira ati oyine Omukundwa oyine girlfriend mwine nimuhangara muta ubona we nabona sana kiwe ninga hawe takushankanye cyonka ine kintu ekiruho kibaru kweta you equals you nyenda kukisobora omurumo romuntu arukunda arukucenga equals undetectable equals untransmittable hambamba manyisa ki ko kuboyi nakakoko omubiri Akakoko ka Sirimu ine ko tukubantu kapema obwinji bwako kituru kweta viral load no bwinji bw'Akakoko akali omushagama y'omuntu so koruguma nomere mbazi waguma nomere mbazi osanga Akakoko kacendera ningasi viral load yaza hansi echi abinji bari kumanya nka suppressed viral load so viral load ke kwika yaza hansi waguma nomera je no gendera ndagiro y'abasawe bagambire obwire bwika osanga mbu Akakoko ko ino mubiri torukubasa kutura wundi muntu so wanomera je mubazi viral load yawe eriya hansi munonga ninga so bwinji bw'Akakoko musagama nubuce munonga osanga mune cyo matubukubasa kucereba nubasa kusanga otakutura muntu cyonke cyo ticyamanyisa mbu muntu ora abugane Akakoko kari hansi tikumanyisa mbu gende norara na buri muntu gende norara na buri muntu no bwarabe aro chances inke zo kugera mbu tokufuna Akakoko tikumanyisa mbu tokukafuna tera 100% safe so obwiro bwinji no kozesa kapira kutwikasa yo kuzara akari mu ndoza kukundo no kufuna Omukundwa koko mwene toka mogo no kuza kutasi amagaragesi kana onda kuzara rasti no muza no kozesa kapira ko rukwika habwire bwo kuzara nkoko nakugambire acha viral load ecyamani waye kambo kamere mebazi yawo kurungi okasanga mbu Akakoko omushagama kace nebyo matebe kubasa kakwata nobo tine nshonga nobo wakoza nobo wakuhavinga sex otakozise kondomu tokukatura muntu na uko mugambire ngo nohangara Akakoko ka Sirimu yatekatekashi ninga tarenze kufo so ninyesiga girlfriend ouna afere no kwiza kutandika omukwano aka already Nakyimanya nintana Akakoko ka Sirimu abo kubanyo ndi omuntu hatari kweshereka oba nakatero oba ninkai platform yone inafuna nabo naninye yanzura nimbanza no kweyanzura nti nintura Akakoko ka Sirimu so girlfriend kunabe ni mugambira namugamba nti cyonkanyohwe nintana Akakoko ka Sirimu yanjira Nakyimanya so hakiza habwa rukundo. Okay, tureba ngo omukuru Masereka ayineho NGO yaro nakora eje NGO rero nokora niza kuyamba cyo akontra no focusinga special abantu abo bakwangara Akakoko ka Sirimu so eje ndiyo ni nkora nibageta Good Luck AIDS Foundation omurama gwayo munonga no kuyamba abantu abari kutura Akakoko ka Sirimu n'abatari kutura Akakoko ka Sirimu abonje ni focusinga abantu baberabo main goro yitu no kwenda kurebuka mbobwire bo miso taruho wundi muntu ari kufuna Akakoko ka Sirimu kandi ari kutwana Akakoko ka Sirimu yaturaje omubantu batakumusosora ningasi kumudiscriminatinga so nareba mbu ecyo kintu nikibankizamu abantu babira ari kutwana Akakoko ka Sirimu natari kutwana Akakoko ka Sirimu habo kuba ari kutwana Akakoko ka Sirimu ara discriminating no muntu ari kutwana Akakoko ka Sirimu
so twareba mbu ekyo kintu ekyo kyazamu abantu babiri ninga sage organization twasanga muntu focusinga two parties, positives and non positives. Abo kuba obwiro bwingi focusingire munonga positives twaletera Akakoko kayeyongera kyonka ninda twakora abari positive n'abatari positive ntuyamba kuya Akakoko ka Sirimu. Then kya discrimination kumanyisa abantu abatari kutwana Akakoko ka Sirimu mbuwero omuntu yanatwana Akakoko ka Sirimu tikikumanyisa mbu amagarage gawa ninga sinaza kufa. So ntubasomesa tubagambira bikwate Akakoko ka Sirimu nko kuyakutura n'omuntu Akakoko ka Sirimu no kuyakubasa kumsupportinga. Then omuntu Akakoko ka Sirimu tumwencouraginga kumere mbazi yaba ine kizibu cyone cyayine sharinga bo kube kizibu ko kukigambiraho mutayi wawe umuzungu nagera mbu noba wa kigezaho ninga sikisorovinga 50%. Sharinga bo kuba abantu abingi tabari kutana Akakoko ka Sirimu no sango ine kizibu cyonke cye kizibu cyo yine osanga mbu na mukuru wawe wunda ina Akakoko ka Sirimu na warakirabiro. So wano sharinga osanga mbu wafuna magezi oli nko kuyakirigiremo. Hati organization yitu ncho chamani echeru kwenda kuleta kugera mbu ite nk'abantu ari kutana Akakoko ka Sirimu twemanye nango umwe tufune no bwire tusharinge kora abo ino mwana natwana Akakoko ka Sirimu no mureberi wo Akakoko buri hansi cyonkiwo ino unda ina Akakoko kariyo ruguru obase kureba go muzire akugambira iwe nko kwari kukikora. Niyo main aim ya organization kugerera itaba abantu mukoragana. Organization rero no gizo gukora abine koko waziro mu government kugira ngo kuyambire ninga still district area otekwenda kucumanya akonturangwa rusete nyigize kusora ezo kwataganana n'abantu abakwana bangana Akakoko ka Sirimu yo Karubirizi district ne kintu cyamane cyakwire. So Karubirizi district ningeranti ne kintu cyamane cyampire ohiro kugira mbu ninye ntaka kitire mu mani habo kugira mbu epapure varukwenda ebumwe tinka bikize cyonka ninye seganto Rubirizi district naiza kufuna ebyo epapura nabikira nabo baza kunyambaho abo kuba nabo nindeba baliyo nibenda kukitamwa mani ari abana bakukira kubone besereka kumirembaza ko kwakigamba bakutina kuzumbantu mwine ko kuma baplaningira kugira ngo mbase ko mu bayambere ubundi takunda kuzayirwara bamanya ngo ubundi ayino urwiro bo itakunda koyoreka kurugayo kuzombantu no sanga umuntu nkayarugana mangensi yawaho mwine ko kumuyambira nkaba good luck itenkaba good luck AIDS Foundation ecyo kintu nicyo cyamani abo kubana twenda omuntu argeyo abase kumanye cyari argo mwirima hazo mucererezi. So ekituru gukora nyoni nkoragana na neminyeto ninga sina abantu abarukoromuza art clinic omu Rubirizi nyangwa no bumwe nko murundu gumo mu kwezi ninzayo mbuza abana bamezere kube mbazi barinkaye ababuzira batakiza irwaro barinkaye nanye ntwaro moga na timu yanje turonda aba bana batso